Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka jingjat ratha juga surok ka bapnya so nadu kasnong umwai terter syadu kasnong majai ka balong kakat khai motion syakari Bangladesh kala pen so asan hadu kata tai ki pajma hakalet kawan bat hakara karong kamtam hakapang kasitom namar ka jing sneo syo palat jong ni surong ki noilam jong khasi students union South Khasi District Union lembat ka kunhun ki noilam snong jong ka majai umdut ha kasitari urisau arajar arfuar kila hiar banjureb ya jinglong jingman jong ni surong shwa bakin lek pinsngau syakitan dong skor jong ka sarkar jelah ki noilam jong snong majai ha jing kren bat ka kunhun lum kubor jong ka Batisi TV kila yathu nadu balasna ya ni surong haus nem kat kendai Spanyol puai terter hadu mentah ka sarkar kam shim lasna pen bhashu ekni ka surong bat ka jing sedang jong ka jing khai motion nadu usnem arhajar saw kalanang penjulor susu ya ka surok ka bapnya so nadu kasnong majai syado kasnong ichamati ka balatip mentah kum ka pentha umdan ki noilam snong gile thu ban nadu usnem arhajar chpo kala don ka jingmang pisah ban siang rong no ya ka surong nadu wa japu syado majai ndai ka jingtrei kala shulong tang shipor ha ka bawat ya ka jingking ru om shim lashna pendam shushu ki noilam snong gile thu baki kali kit marbam ki bajia lingba ni ka surong ka bapni so kumbah nyo lani pratli snong ki jumat ya ka jing sertong habaki don ki cap habaki hab mansa mi rasurong namar ka jingbun siapa palan jong ki trop kit motion ki basakun bat ki bon ra ka jing theng kali ka bajur hasilan ter jong ni surong balas neu hadu kata-kata Totik kelion kok, makan hanya jika. Kalau long rezeki bahagian yang ini. Saya ini bukan sini yang sepak dah. Puja lah, sedang kementian dengan ni puja. Di nakalian jongi mau kemungkinan sesionong yang menera molong. Niyo iba kani kesurok lah aslam ba kabalong la bompor ba. Kajing sini jongi kesurok kalau ngapal apalan. Se nadu umai jeni kathan jongi molong. Dokter saduk pantham dan dokter siu sela ni iba surok abun pun snem ni iba sus new baik kani ka surok jengi kalong gawe ka hakaliang ka kulong kum kebut luam hakaliang ka yok ka kot kai ka pateng kaya kayeng di brio man la kal sni kani ka surok ade gawe ka surok ka ba kalong ka disirut maka yak iyang kamar kani ka kalong kum ka highway kalau jongi kaseng dapat sekarang bayar bukan ni kesurong bagi subhaban yuk ban penbano ya ka kalau kaba sitom ru na habang yo iba dadadon gi bapang gi sitom lada kasni saka suruk kumni kalau kaba penjenjar ki sibuan te tangkat ni hi ngakerpat jor ya ka sarkar te kumtana kalian yo kaseng ngkerpat jor ya ka sarkar makan yo ban maramot no ya kan ya ka surok
Kani ka surok madu badang kena mengingitip adu senang ka kandainya bos ka kandai sepanya fo kadi ka surok ka bala rimba ndai ka korban adu mentaka klempik khamat yang iban kan bahai kani ka surok ya hadin bala sedang ke ekspor arjar sau jika nang seni susu hadin bawan ke ekspor dengi kerpat kan jika sokar ba aku menggunakan pej kani ka surok nama jai sadu isemati ban penbah ban siang rong kamta kali kawan dan ki nong som sinong jaga di majai area berkuai agane ka majai area ni don nyau pratali ki sinong di bakan thup agane ka surok bagi penan kam akali kawan kamta ka bede bat kini kisngi ki balai ka jing pen blok jong ki trok ka ba mangi ngimla si ban rai ki marbam ki mar laisngi sau singi sakut ka blok ingkar pari ka sarkar bakan sim kendiat ka jing ki kali bagi pajak jeng ikinum dana kata kajing sosat haka sakut haka lenti singkina mentaga wanra iki marbam ki marban sinaying sasem bat iki budan kam ki ba aku kemaja area gani kasok kadi kala sok ba rim tam nadu kasnem ka kana spanyu saw ti hadu mentaga kasor ka kampi kemade ban sinaying suruk jongi kumbangakan mau arjar sifo kala wan ka to ka sanction ya bagi ongin siang rong no nang tai na wajah pu sene neka bansna ya jingking ada yang jaga jingking kala sna jaga blok tipping pada kelompok sama jaga poi tang tua jaga molong ka blok tipping ka kelompok sama jai jaga syukur no bat jaga widening bat ka suling ada adu majai adu ong ne bangi yang mentah ada suling dari kelompok pada jaga blok tipping nang yang sorka pol badang don ni badon kupar ngila lek pot ya lek keren ngila itu ba pidi ban yarap no ban siang surok ida siang rong ke majai dei ong tong sa le dei hadu balak klat ma idu hadu menta ka klam longkam e kata jing keren jing kebede ba kalanti na border road ka piwan menne kadai ka jong ka CP Jubilee road kato kadang hawa ko ka sentral te ada katu ka surok ka polio kamtam ka flat keslei ni ban ne cemati na menta ban ira nong pang apo si cuma tingin namlangi habjat lang bangan ke pelurut ke sini ke bajarking ada di nong pangu bola janiap tentang bajarking lah siwan po itu layak noi bat mentangi setenat bahkan ke sok sabar kila dapat siang ruang kila dapat jam tahu senam arhajar arfuai ba mangi barok mentangi penan kami kena surat iklan penan kami surat kena namar balik mentangi lah kena ke sok jang ke sabar nama jai tikiwe kisinang pada badan setelah salailat saya tiki haban yus kena kesurak maka surak ke basni balik sesemati balik semolong balik seseorang dan ini menang macam ka begadang bah kena kesuk sebab mentangi haban pada kami dah kena gila pelat no ya kena kesuk kemarin kalau salah dah kesuk sebab ka seni tinggi man sih ban tur saju sekali kesuk kemarin Indonesia kesuk ka di ban kwi nanti kena kesuk ke belarim kesuk ke kelas nana mentang ban imjau kun bodok batoy bat kali kawan dia kesokai ban penanti ni sok kuno ban penhap kadai penyaso ya majai umdon syaduk sobar aduk sora bagi nong jerir ki juyai nang ne de abang ngila ya pe yang ne ngi ba sibun ki jing duna jing jingking bagadan ga jing krak dengan ga jingking tina takadau tepat iki bor gi badi pen ki dewan sim khialam war hiti por ngila yu iba kila don kinang tre jang ga surat Tashteng por ngi begini kali yang cak no. Kerpat yang bikin pak biang. Bat bikin pendap kamploi dia kena kena. Na nakaliang jungi ka KSU sok hasil unit. Hadin bangilayo pun ki ujuar. Kentam nak inong sok-sok yang ka thai. Baraka ju ko poru ha bangila de biai tu. Nadu maulong asot kepada kesurok asilarot. Nadu umwai asot chadu pentha umdan baradu saya garap kumbang itip kanika surok kadon pedeng kai jing pengkre nakaliang jong kapi ludi jong ka nika sora division te kanika jing jurong jong nika surok kadai khatsau kilometer tam ne duna kum tahi
But akaju ko por habang ilapoi ro hang tay pentau dan ngilap ro. Nadu pentau dan hadu hang ne hapo umdon. Kajing gerong jong kane ka surok kalong kendai poin 3 kilometer. But nang ne no umdot pat hadu hang tay hajing king tharia fixing kabing gerong jong ka ane ka surok kalong kumbahan 3 poin kilometer. Di hadin bang ilayaj ban pej mendakas ngi ngilap bakani ka surok abang letwat jemut na kinong sinong niong kisyam ban ngilap bayakani ka surok la produk nadu kas nang pachanai spa nyu phoi nyu arteter tiga pelingo kalong yangi hangni ba hadu kat kini kisngi mementa nyimtip syu ka ka daw ka penlong ba nakliang jong ka sarkar kam sim kia ya kani ka kam ban ngitip ro bakani ka majai kani ka jaka abang idon hangni hakani ka jingkiang hangni kani ka jingkiang nipet kala long ka jingma ka bakraw ha balada nakaliang jong ka sarkar kam sim kia hak bayade be kani ka phang kata kamut kala ban poi ka jingmen saw ya ki bayang nang ka jingkiang ti takadaw kadon ro ka jingong prevention is better than cure makata subha pechmat balek no mardor hapiade be kani kajing penan hani umdot mada kaju ko poro ba pendap no wot kloy hapiade ba kani kasurok hak badai hakini ki kilometer ki Bangladesh kren mentan di hadin mangilayo sibun ki jinggen tho na babon balang ngitip bro bakane ka majai ka de kakat khayi ting takadaw ya kani ka khayi la sedang ho arjar saw di ka balingo pade balai benakaliang jong ka surka na lor bakasim ya kata ka khajna karibini ko yo nang ni dai balai pade bakam pele bahaya kani ka surok ti halo kani kanong rem ngi kerpat baya katanat jong ka pilu di road bakan simkia mardor ban maramot lani ban hebno da kino kilat lenti ban war kilat lenti lada kimla nakastit ai bakin IT no siya ka PMJSY lani siya ka central scheme kamdon jing kata nang tay na po penthaom dan hadu hani omdon no omdot hang tay tharia le no mardor wot kanang ba kam kan jay bay but ngi scam balang ba kani ka jing yalenti ki jongi nakaseng ban yang yai budin ro lada kilapha makna nakaliang jong office ya kita ka jingtho siya ka central government nakaliang jongi ro ngi budin ya kane ban ngi scam ba kani ka jing angnut jongi kom kaseng kamang wan chene ni kwa ba kadolong no mardor hang ning suthu baki pai ba kilong kum kilang kenya hakani ka sinong umdot panjai namar haka poliur kiyo ya kata kati hakani ka jaka bad haka portelang kiyo wan bam do pom tin takadaw ngida kerpat jur badaker tujur bana kaliang joko sarkar baka chimkia ka biadai pakeni ka phang kanang baki pai ba kinlai nakani ka jing soksat ka jing jar baban kamtam akapang kasitom kumbang itip ba kasurok uday ubut lom jong kayo kokod akamay kakaji bad kumjuro kamtam ya ba sitom kibe bankit marmar sa kaja kasumar tenday ra kajing sniu ra kajing jot ba kajing mum kia ka sarkar ya kani kasurok kawan ra ya kajing bad bondo kimesim kibadu no ra kajing tanakan daw jong kasurok. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.